Ngandaba neapla ngandaba aboboshiwe andingena indawo. Manje ngoba iUDM ayina spokesperson, ayina secretary general. Boss. Uyo yonke into yena. Ujomo. Ofonele Jomo ke Jomo uzilelela. Abambe fona akazi ukukhuluma nobani. Akazi ukukhuluma nobani. What's your problem? Hello laba unenkani Jomo. Yeah. No, but you handled the interview very well because because bekalwa yena umbuyisile lalela. For no reason. Yeah, what's your problem? Yangilele. Ene motho le ngeskipa se UDM. Yangilele. Uzama ukurecruit emaphupheni ya recruit. When was the last time you saw a match UDM? Exactly. When was the last time ubona abantu bathi hey siyakurwala ye-UDM yaselithingini. Uyi-one la baba, uyi-one. Nemedia yakhe ayifave i-UDM. Imedia yakhe vuka ifaka ibharet e-orange or e-red. Khawundixelele. Kuba yintoni ungandijoyini? Sibe sonke kule nto, sibe sonke si-collaborate, si-amalgamate. Awundithandi nomasonto awundithandi. Iyaphi le party yakhe iyaphi? No, uLemisa uyi-one. No, kulile baba uyi-one. Uyi-one kuphathi uyi-one. Makathi yayi UDM strike ngomso. Ukhuluma naye usibheke esipilini saku-strike. Basipay 40 million sawuyiki yake. Sifolo uthuli madonsela wathuli basipimala sazi bayivelaphi le mali. Sike kwanye se-renovate. I-office le-UDM likuphi Bob? Wena ke into zakho zama-politics likuphi? Basaschool. Yeah. Lingakuphi Eastern Cape ke? Lisa Pretoria zugeza apha. Pretoria kuphi? Where the others are. Where the others are. Andazi uba ndiyaphi. Yazi office lakhe likuphi emotweni? Awudingena apha e-office-ini ke ngoku. Lo misa angazothi ku-Prapop. Angazothi ku-Prapop. What's your problem? When your problem is that you don't have people in your party, let's start there. Oh, what's your problem? And I'm wrong, Olomisa umuntu omkhulu. Umuntu omkhulu Olomisa be uye bekakhuluma. Come on. Uye bekakhuluma isifeni sakadedi, angithi yakhuluma ubaba makashana. Bekakhuluma Olomisa wakhetha ukuba bonke. Abagwala zange bakhulume nix. Abagwala bathi yeah, ufuna uthetha la. Ufuna uthetha utata ndiyamazi. Sokagula ndiziya. Kwede. Notata bangamazi kwena. Ndekwaze lapha. Yemkhulu. Utata bengangamazi kwena umaze lapha. Bekampeka yemkhulu. Ndekwaze lapha. Hayi tata yimi. Ngubani. Utata ngabeka ngaba. No, utata bekazuzuma, azuolomisa, azuramaphosa. Utokubeka amaza ngoba ngosikhoza ukuthi uyazi ne-eyesight problem. Uphela umfana wamehlo. Uphela umfana we-eyesight. Hayi baba itata ndimi intoni ubheka ugrasha ngalodlela. So ubheka ugrasha. Don't ubheka ugrasha. So thathi eye contact. Nibhekane emehlweni. Sihlela lapha ndiyagula esibhedlela nibhekane emehlweni. Grasha undijolela. Ngingakahambi yandijolela. Sorry tata so ukwena the khuluma ngubani lo tata othethayo. Ngubani lo tata ophaphaya apha esibhedlela. Yini isikhumbuzo? Can you imagine uma ngosuthi ukutheleza yobona utata esibhedlela? Uphethwe yini? Ndiyagula. Uphethwe yini? Uyakhohlela ushukela yini? Unani? Uphethwe yini? Andikho right. Egatsha andikho. Unani. Ngoba ushukela mina ngivela ngukhotsha nje. Ushukela ngiyawukhotha ngibe right. No way.